Kadoka we phana Karbi Rap Star team hin pen kardom phazir lo kardom nali di pusit rap presentaron non Karbi Rap Star season 4 bang video ke upload pangcheng ipo kasi kadoka we phana pachini tu le thalla video bang ke nang le tum kupi ma kachisi la anchor po la pen ke nang lo delo polo tang de final lo polo tang de nili tum upload po la upload tang de lo polo tang de chok sidat bot nang delete petu petra nang upload pitata po bang nili tum try lo upload de lo mumu tala ba padu ver po la si pachini lo monon pi chok sidat pon nang remove pitha pu prang tum la son do ko ti la se non thu bang ke la ke remove me lo padu po la pen padu na athela competition po si chok cheta la se nang le tum phan apor nang pi do chisik pamele nang perform the non ba video nang sa non pulo po si la si kadoka we phana pachini lo la pan ke prize money bang ke non season 4 bang ke 2000 rupees lan ver lo jo aka prek bang ke kam kida lo la pan ke long jita winner an choji la pan ke non du bang ke engwai ve lo nilitum ahin pan judge ka prek bi belo mate eng sai so lo rat lam sin eng sai po likes ki ong la pan ke views ki ong la pan ke comment sa bang ke nang le tum kona si chok ma chok che ma ke rara tum an ning hangling se tanang pudun long lo nang pudun po la pen ke chicha ku nang po la han lo kasi kadoka we phana pachini lo non nile tum competition video contestant tum video bang nile tum upload pangcheng po la si kadoka we tum stame ke perform ji tum dance stame nang chi pi ji fancy video nang che lo ji fancy chuning rig lo pachini lo kadoka we ta chisik pami pen le nang che lo ignon la han lo la pen ke nang le tum ki perform bang nang le ning hangling style pan da chok lo joy che heglon man me joy jing joy pan da me gamusa ji lok pan da me je tame sa me nang le tum a me thang style address nang po la pen ke lun sta me nang le tum me thang si bonda nang po la ka bonda lun pan si la so track long lun nang po non Karbi Rap Star season 4 music budolo la YouTube channel lo Karbi Rap Star music lo asi Karbi Rap Star YouTube channel long la se kadogo we phanta pachini thu ke non ki pangcheng bom lo last date bang nile tum pathik test tame last date ke la non July cheklo eroi ni fitting ton kok ta theklo la se nang tum kadogo we ta chisik bom lo pusini thlo la pan ke nang cha lui tum an samme chisik bom nang lui non enke nile tum YouTube along thabik po la se kadogo we phanda pachini lo la pan ke ka share ta nang lin ning hang link ta share lo la han lo lan ve lo la pan ke Karbi lun choji pachu pe nang than lo Karbi lam the pan choji thank you all the best Karbi Rap Star season 4 contestant ke tuan cepate bang pubang pidon masame kurwang tu kardo